Football Titi parjanga som pariatna ngai khavele don ta ila France forward Kylian Mbappe hian ramtana in khel chungchang ti hian asoya player tu po hi ramtana in khel te hian lo an nei turani lova chutiang anga lo don thin te chu fans te tan an ham thana turin man ni ta jok sela chu a tha jokang fans ten rinna nena theitop chua team an thlopna an lan tir thina chumi roulette na lom thu seina atan an ham thatna siam saknan man ni ta sela chu sum man na thajok ani nge yang ti na soya Kylian Mbappe hin kumsan ni som pariat khan anram tan FIFA World Cup khelin khamitum khan an champion zui bok nen in elna khel chunga a hlo te bonus adon te chung ang belkhom chu dollar noi thum le singa zetania khamituma a hlo chwa zong kha Mbappe hian tranpui ngai te tranpui nan a hlan fai veka hospitala om tranpui ngai te tranpui nan te naupang rolban lo tranpui ngai te tranpui nan te khang sum te kha abawa bang om lovin a hlan fai vekani Mbappe ngai dana chon ramtana fe chua hi in lo na turki ni lovin choi moina anga don son turania chu wangin ramtana fe chua hian lo nei kher tul atilavani Atletico Madrid Liverpool le Chelsea ate po lo khel to Spanish striker langsar tak thin Fernando Torres hian a khelna hlui chungchang ti hian asoya Liverpool kha ka kheriara ka that wanglai hun ka manna niya Atletico Madrid hi ka in ka ngai ber ni in Chelsea hian club dang zong ina min pek theilo min pethung ani tin asoya Fernando Torres hian a khel to na Atletico Madrid Liverpool le Chelsea te hi ama an thodan asoi fia thiam hle kumsang hi paru FIFA World Cup final match ha France le Italy in machonin hemitum final match ha hian hun pa nga ya chakjok anam lo awangin extra time minute samthuman khelchun zoma extra time minute samthuma hian hetilaya France team captain Zinedine Zidane hian Italian defender Rorum Materazzi atau thluthua yani kha wang khan Zidane hian red card a choya FIFA World Cup final match hi a khel tuan talavani he match hi Zidane hian a kheriara match a khelna hnung ber niin club level football amang tha fel towa international football a anram tan fe chuakin FIFA World Cup final match hi a kheriara professional football match a khelna hnung berania ma se red card nen a hun hnung hi a khar he match ha hian penalty shootout a Italy hi chakin FIFA World Cup champion no moi an choya France hero in red card awangin an team captain Zidane an chana an tlom zui ta bokani khamitum Zidane an Materazzi atau thluk kha khami kai hnoi thila khan Rio Ferdinand hian Zidane atau thluk Materazzi hi komin ti hian a zota mitam takin Zidane atau thluk tin an soi thin chea kha thil a thlen hnu khan ani hi ibele to rengem tin Materazzi hian changin labelo ma se biak tumin ma kala a ma se a thleng talawani ke hi chu kain open renga hunenge mo chen na liam to boka chu wangin kan kalsan na po arei veta a tuna hian ke ngei po pu kani to a chu wangin kha thil thlenga khan in hambuai ka tum to lem lawani ani kha ka za ma player ani na zona a hlotlin na le coach ani na anga a hlotlin na te po kha za om ka tia ma se khelmual chunga thil thleng chu khelmuala khan acha mai tura kangai atia Ferdinand hian zo belin ani khami thil thleng chungchanga khan enge ingai dan ti na zota Materazzi hian chang le in diktakin soita ila khatiang kha ka be sei lawani ma se ani ang khan chet la in tha tho zui ni ila kan pahni khan no chua kan ni nge yang ma se chutiang athleng talo kha ka wanei tak zet ti na chang Materazzi hian Zidane huwa zong tak thila soiti achiang leya Zidane khan tuar zo lovin atau thluta top maya red card choin no chua ani Materazzi khan thinrimin tharum nen abeile du lova aril ru ti fimin FIFA World Cup final a meu red card choi lo zongin tharum thona tok tua tangma sela zoldo zoka atang zuya tongkam du tokin cheji a ma ala zui lem lova a him phata a anram point FIFA World Cup no moi choin ama ngei po FIFA World Cup champion to zinga atel phata ani football a hian level sang oma chunga te chuan insum a har chang hi atam hle FIFA World Cup final a meu phei chuan insum harna tur hi atam zualang ti arin oma chutiang kara chuan Materazzi hian real rufim takin Zidane kha a chhaikol ani bera ama ber hi chu red card choi du mi lovin
real rufim kara omin ahim tapial boka enge mozong taka thlir phei chuan materazi hian khing puite machon athiam hle tepo ati thei ome nizan khan football manga in elna sang khelchun zom niin ram le ram in elna match enge mozat khelania chungzinga chuan Asia Khomol puya FIFA World Cup qualifying round khelania heta hian Australia te Japan te Iran Uzbekistan Jordan Qatar le Saudi Arabia te an chaka South Korea le Oman te in ne tokin chakjok anom lova Iraq le Kuwait a po chakjok anom lova ni FIFA World Cup a hian qualifying round vek Africa Khomol puya po ne ania Oceania a po match khat khelani hei baka hian South America a FIFA World Cup qualifying round khelani boka heta hian Paraguay in an mikhwal chile sikhat fain minisom rungna Omar Alderete gol khung mangin an ne ani Peru point an mikhwal Bolivia gol thum gol khatin an neya he matcha hian Peru hian Andy Polo mangin minisom thum pasarina man suaya minisom li pangana Paulo Guerrero chon khung belin Bolivia he minisom nga pariana penalty atangin Miguel Terceros mangin gol khatan khung veleya heminu minisom red panina Edison Flores chuan Peru tan khung belin gol dangalu bel talova mual nei tu Peru hian gol thum gol khatin Bolivia hian ne point thum an lo chuak Brazil in an mikhwal Colombia gol ni gol khatin an neya he matcha hian mual nei tu Brazil ta minute rukna penalty atangin Rafinha chuan gol masroe khunga Vinicius Junior penalty lo chua Rafinha hian gola achantir minisom li pakhana Colombia hian Luis Diaz Liverpool forward mangin an sipuran suta first half a chunung jok anom lo second half a po gola lu bel theilok lova ma se additional time minisom kwa pakwana Vinicius Junior ran gol poimo khungin Brazil hi gol ni gol khatin Colombia laka hian an chakta ani ti hian South America lam CONMEBOL huam chunga FIFA World Cup qualifying round khel ram somzinga Argentina in khel som pahnia point somni panga nein man roi meka Brazil hian dotin khel som pathuma point somni pakhatan neya Uruguay in khel som pahnia point somni neya dotin Paraguay in khel som pathuma point somni an neya Ecuador in khel som pahnia point som pakwa nein Colombia in khel som pathuma point som pakwa an neya Bolivia hian khel som pathuma point som pathum nein Venezuela hian khel som pahnia point som pahnian neya Peru in khel som pathuma point som table monga Chile omin khel som pathuma point kwa an neyani CONMEBOL lama hian soitak angkhan ram som anin ela anjinga hian ram parukin FIFA World Cup an khel theidona chungte chu tebula pakhanna tanga parukna omte anidona chuwangin tebula hian top 16 a qualifying round morbok hi apoimo don le tebula pasarina hian chance an nei vele don boka Khomol puidang atanga playoff khel tura in pet kai ramnen CONMEBOL te bula pasarina hian Interconfederation playoff match an khelanga chuta achak jok chon FIFA World Cup an khel thei don bok chuwangin CONMEBOL lam hian FIFA World Cup a ram paruk an tho theya playoff round an hman tangkai phei chuan ram pasari lai an tho theiani nizan ve khan UEFA Nations League khel chun zomania in khel langsar zuala League A relegation playoff of Greece chu an mikhwal Scotland in sikhat final neya golom sun hi minisom thum pathum na Scott McTominay Manchester United midfielder Louis Tuna Napoli tana khelmekin akhungani Scotland hian he matcha hian goal shot tum somni pali ma chonin kumsang ni pasaria France laka goal shot tum somni paruk ma chon chunga clean sheet an nei nuwa clean sheet an nei na matcha goal shot an ma chon tam le ber tumani Grecian goal shot tum somni pali temeu nei ma sela goal zone a tum khat chawan pet League A relegation playoff a vek Ukraine in Belgium goal thum goal khata nein he matcha hian Belgium in goal khung masain minisom lina Kevin De Bruyne siam sakatangin Romelu Lukaku chon goal maswa hi khunga Belgium hin first half a sikhat fain man ruai chaktura ngai pon nia ma se second half a Ukraine hin anle thalani Ukraine he minisom ruk parukna hasaliak mangin asipuran suta minisom sari pathumna vanatan khung belin minisom sari pariatna Arsenal defender Zinchenko siam sakatangin Bournemouth defender tha Ilya Zabarny chuan akhung bela Ukraine hian goal an chawma sangnuwa goal thum goal khatin Belgium hi anle thalani he match hi Rudi Garcia kai throina hnuaya Belgium in match an khel masak ber niin an klom zuya Thibaut Courtois hian goal thum chhoin ani hian kumni don an ram Belgium tana khel lo hnuwa ram tan lo kir le ma sela a match masabera goal thum lai achwa ani
Chelsea goalkeeper Lee Tibot Courtois hi kumsan hi somni pathum khan khatilaya Belgium kai hruai tu Domenico Tedesco nen anin hmu thiam lo awangin Belgium tana inlan tura kauzinga atel lo wangwanga ama po hian Tedesco kai hruina hnuaya khel kha adu lova ma se Belgium hen Rudi Garcia an roita ka wangin Tibot Courtois po hi Belgium goal vengin kan hmu vele ta ani UEFA Nations League ka hian quarter final first leg ka Croatia in Sydney fain an mikhual France an hneya Croatia ta meni somni parukna Perisic sa siam sakatangin ante Budimir chuan gol hruai khunga first half additional time meni somli parukna Perisic chen Croatia tan khung belin Sydney fain Croatia hian France an hne ani he mecha hian France tan Kylian Mbappe kirin ani hian atho hlok lutuk lo thunga season kalmeka La Liga gol somni lai khungin Real Madrid tan a debut season a hian che chelem lo ma sela France tan tharuk ainlan lo hnuwa akir le masak bera a team hi achak pui zo talavani he match Croatia le France in machon tum hian Real Madrid player pahni Luka Modric le Kylian Mbappe te a footballer dik tak rirupun mangtur ang zia rang lang chua kan hmuwa Mbappe ball changlai Modric chen nang chingin fall mi lovin ball ati persak mana Kylian Mbappe hi tluin Luka Modric chen aw khum chiam maya ma se in huatna anei zui lem lo Luka Modric chen Mbappe hi club lama a teammate a khel pui angai na tak ni ma sela khel mola ramtan anin machon rum chuan melma angmain anin thian thatna anda tha chakduna riru Luka Modric chen aput len zia atilang chiang le in khel zolama ero Mbappe le Modric te hi in huatna nei lem lovin anin bele bora unprofessional na alang chiang le Nations League quarter final match danga Netherlands le an mikhual Spain te goal ni veve khungin anin hne to ka he match a hian minute kwana mikhual team Spain hian Nico Williams mangin man hruaya asiam saktu hi Barca midfielder Pedri ani he goal hi minute somni pare na kodikak po mangin Netherlands hian an sut velea Bournemouth forward khel tha thei tak Justin Kluivert siam sakatangin kodikak po hian goal a khung he minhu minute somli parungna Jeremy Frimpong siam sakatangin AC Milan midfielder goal khung thei tak Tijani Reinders chuan Netherlands tana khung bela mol nei tu hian goal nei goal khata ma an hruai ngar nuwa additional time minute somkwa pathumna Arsenal player Mikel Merino chuan Spain tan an sipur hi asut vele ta shama rampani te hi goal ni veve khungin anin hne to kani he mecha hian Arsenal le Liverpool in laklu an tumek Dutch defender thang duang tak Jorel Hato chuan red card minute som red pakhanna achoya Netherlands hian hun top lam hi player tem zokin an khelani quarter final match danga Italy chu an mikhual Germany in goal ni goal khatin an hneya he match a hian mol nei tu Italy hian goal khung masain minute kwana Sandro Tonali mangin man hruaya ma se minute somli pakwana Joshua Kimmich siam sakatangin Klein Dienst chuan Germany tanan sipura suta Leon Goretzka an Kimmich siam sakatang bokin minute som sari parungna goal ni goal khata an changna goal a khungta ani Germany hian Italy national team hi kum tam tak goal an chhuama saknuin an le thal zo ngai lova chu wangin tuntruma Germany chakhi kum somthum pakachunga Germany in Italy national team laka goal an chhuama saknuwa an le thalna masaber ani quarter final match danga Denmark in sikat fain an mikhual Portugal an hne boka golam chun hi minisom sari pariana Skov Olsen siam sakatanga Manchester United forward Rasmus Højlund khungania Højlund goal khung mang hian Denmark hian sikat fain Portugal hian hne ani he match hian Højlund hi bultan tu zinga atel phak lova ben satanga lutin substitute player ni chungin chakna goal a khung ani Højlund hian tun season a match somni pakhat chung goal khung lova awm nuwa English Premier League ka karliam ta khan Leicester City laga goal a khunga kum somni pahni mi hian ramtan goal a khung chun zomta ani goal a khung hi Cristiano Ronaldo lomdan angin alom chiama hemi chungchang hi Højlund hian soin Cristiano Ronaldo awang hian football hi kangaina zual lea chu wangin Ronaldo in goal a khung alom dan hi keipo in ti ve ngei kadua Ronaldo ma a ngei khating anga ama ti dan ang ti ve theya ka om le rem chang ka nei kha katan a hlu hle tin Ronaldo angai sana wanga ati dan copy ani thu asoyani he me chahian Denmark hian goal dang khung bel na rem chang an neya penalty an hlo chwa Christian Eriksen an petin Portugal goalkeeper
Diego Costa an alaudan sakthung ani UEFA Nations League quarter final hi double lega khel turania wangin nizana away team zongkhan home team zongkha second lega an mi khwal vele don ani zanina hian in ala then khat khalchun zom tura omnuala chungzinga chuan FIFA World Cup qualifying round na Europa match ruk an khel dona chuta chondar somle chanvea Cyprus le San Marino in machonin zanlai peldar khale mini sompanga a Andorra le Latvia, England le Albania, Malta le Finland, Poland le Lithuania, Romania le Bosnia and Herzegovina tian in machondona Africa khomol puya po FIFA World Cup qualifying round hi khelchun zom tur niin Oceania po an khelchun zom dona heiba ka hian CONMEBOL lama po dar ni le chanvea Ecuador le Venezuela ten an khelchun zomanga naktu jingdar nga a Uruguay le Argentina ten an khelchun zom vele bokang Chelsea hi an transfer kalpuidan adang lam deuh hlek ti kan soitoa chuta chuan player upalam lalut vak lovin player no panglam an on deuh zela kumsom ni po la ting lo ang chi tele kumsom ni pel lot no pang tak tak deuh hlir an lalut ta zela kumsan ni som ni palia an squad phei kha chu UEFA hnuaya club omzinga mantamber squad ni phakhialin ama record cheltu kumsan ni som ni Real Madrid squad manzat an khum chiang leya 24% zetin an khum kumsa ni somni pali thleng khan kumnga chungin pound billion khat point pasari vel zat an manga euro poisa phei chuan euro billion ni zat atling chutiang ani chungchuan tun thlengin summan nuam anla ti zar zar leya anla mang heu heu maya sporting atangin kumsom pasari mi le kumsom ni mi leinan pan maktade somruk pani lai an seng ani kha Chelsea hian an lei fel to ma se tuna an hena la in pulut lo season tharlo om tura te chumi hnuwa lo lu chau tur ang chi te ma se an player tura an ti chen vek to si an nei nuala chungzinga chon kumsom pasari mi midfielder thang duang tak Kendry Paes pan maktade som pasari senga an leite kumsom parian mi forward Estevao Willian pan maktade som ni pakwa an se na te ani phei hi chu pek bel turnen phei chuan Pound maktade somnga pakhat lai atling theidon ani kumsom pakomi goalkeeper Mike Penders Pound maktade som pasari senga an leite kumsom pakomi vek defender Mamadou Sarr Pound maktade som pakhat point pakwa senga an biak rem vek to te hi antela heng ho leina atana sum an sen ringot po hi atam hle ti chung hian an la du tok lova zui mek an la nei chewa leizel nana na chuan shal tur shal phal po an nei deuh renga om po a om hle team point amamo ani hei hi tuna Chelsea din mun mek ani Chelsea transfer policy hi angai tu om viau theya ro puizoka anin hlan kaina lungphum ani theibok khoi zo nge niang ti hi chu hunin a hril dona tuna la hriat lo ma sela soizau lok te ang football a hian a bikin aniang professional a po worldwide a hian club lian inti telna hmuna pianga champion champion real rupu club tan chuan player no pangjok te hi tangkai viau thoma sela anni aya poimo thin jok chu senior player te ania player no pang tak te hi chu nakina tan anni thina team liana khaipa anni ngal ngai manglova ma se club malam hunatana team thamwana beran nia anti fu chhozel phei chuan clubina superstar an nei club mangai na tak tak thinlung puchunga team khaipa an chuak thin chutiang thleng tur ero chuan nakin angaya tuna that du tan chuan an laka do theina nasatak nei atulani hei hi Chelsea atanga kan thlir chuan player no pang tak tak an laluta tuna emo season thara po ni sela rin rola an nei angem ti in inzota ila an nei ain an nei lo ring tu kan tamjok hialang Chelsea hian rin rola nei ngam mai ri lo tur talen nei thasia an ngai an khom chiam maya hei hi tuna an that pui turani lova soitak angkha nakina tana an that pui be seina alani chumi in achin tel tak chu clubin du za za sum amang theingot lova financial rule mumal taka wangin dan bo chelo to ka laklu mil dewa manlam an kalpuyanga ya nakina tan ti tur zel an laklu charchar chuan tuna tan ti tur an laklu na dal tu ani theitlat tuna timin a that pui tur an laklu thei si lo chuan nakin an be sei an nga chungin engtiang taka din mun tuam lawange an din manang chu ngai tua tham takania nakin be sei na hi tun hun lam chiana in athilo cham theya chu Chelsea cheswal theina lian le langsar tak ani tamek
chu baka chuan nakina tana thatur naupang tak tak an lak do hi nakina an be se angin thajik luak talo sela Chelsea hian sum an invest sual tam thei viau dona lak lu na zat ang talpoa hral theilo angte an ni vai phei chuan Chelsea tan niam roi na tham atlingang chu wangin risk asang tak zetani mithiam rualin uluk taka project duangin chutianga an hmalak na kalmek chu ni ma sela Chelsea hian ti sual theina chance an nei sang leya sum an mang tam hle chung hian mason chuan mi lo theidan emo niam le zual theidan hi an la nei renga sum sen tam hi atangkai zui viau lo theitlat football team reng reng senior player tha in an uap lo an tlo ngai lova senior player tha le riru put mang dik regular taka in khel thei chuting ang hruai tu chu an mamo thina ni Chelsea hian chu an nein kan ria em a chelam om thei khai khom nan chuan Chelsea hian nakin project hi an that pui lova an hlo chamani vai chuan sum an seng tam box hi nen sum le pai thlenga tlatche thei an ni na chena oma club result a that lo chuan pon lama tanga sum lak lu aniam zela team result thalawa chuan player te po an form lo nge zela chumi in ashin player man to lutuk theilo tur te nen Chelsea hian tun aya din mun chezok fe hi an dai pha theiani ale lamzong a thanna om thei lamzonga kan thlir ero chuan tuna player no pang an lak lu te hi an rual pui zinga top class deuh zel an nia superstar ni thei tura ngai te an ni deuh zel an cher chua that viawa an tin zona an hlo tling ani nga chuan khovela team thaber ni thei tur khopa din mun tha an ding ani tuna no pang te an lak lu pan mak te doi somthum chuang te a an lak lu te pan mak te doi somni bora an lak lu te hi tuna an kum ngai toin an man hi tam hle ma sela an chuak thazui viawani chuan pan mak te doi za chuang man tha ni thei tur khopa talen nei tha an ni na hi Chelsea tan ala hludona sum le pa ya po club mason na nasatak thlen tu squad lun na keng tu squad lu chuan player tha a hip nge bok nen thang thar thathar lo om zel te ol samzo ka min thei tura pui tu tha atling thei do na ni tuna in thak thleng in siam rem mek huna an omna hi an paltlang ta no ani poin tuna no pang rual an be sei san te hi an fu zui vai chuan khovela abera in hlang kai thei tur khopa turu an ni thei tlat chubaga chuan player leile hral konga hlokna na satak pachuak tu team ta na poi khoi mi si lova sum le paya hlokna sok tok theina tur investment thau chuak atling thei ani chu investment chu tuna an player no pang lak lu man tlom lem lo ma se talent thatak tak te a hian an da investment risk sang le ma sela an risk fu vai chuan khelmol chung le pona lok ol na tham atlingang tun season a Chelsea squad trim hi an kum chaw rualin kum somni pathum le thlanga chawania English Premier League chanchina squad kum chaw rual no pang beran ni tuna an chet lak da na tang phei chuan season thara tun ai hian an la no pang le zual don cheu ani engpo ni sela player an no pan chuan lowa club anin seng claim nge a chu tuna hian langsar lo taka Chelsea in sum an humna ani meka ma se akentel squad no pan na hi an tua range an that pui viau don chu chan alahar sa le kongdang le a chuan Chelsea hian player an fin khal na sa ati theya chumi chen na chu player no pangte te kum tam tak dai contract an zia pui zel hi ania entirnan player mabak eng taka an ngai kum som pariat mi kum riat dai contract an zia pui chuan lo ti san sak vak lovin kum som ni paruk thleng an chhor thei don ti na ani contract zia bel pui lova shal an ril ru kani phei chuan kum som ni pali som ni panga vela an wanglai in tran chho tura chia sum tam taka an chan tir thei dona chumi lo zonga thlir poin kum som pariat mi kum riat dai contract zia pui ta sela kum ruk chung vel sum tam tak hlo tir lovin an kol theyanga a thata viawania contract an zia thar pui duani poin kum som ni pali vela tam lo tak an hlo tir to atangin a hlo an pun vele ke wanga uchuak taka sum hlo tir theina laka anin veng thei don ati ratanga paun noi ni hlo tira anua contract thar nen hlo sa sak le duai ai chuan kum rei takatan si tlem te atanga bultan hi sum le paya longna angzonga thlir chuan a thata fe zo kani ma se player an nge lo pha ngem ti ero ngai tua tham atlinga player ten be se lo phak lo chho sela contract kum ria lai an nei si chuan
player a chuak du box hi lawani chuan Chelsea hian chhormang lo player a hlo an seng nual thei dawn ani engpo ni sela Chelsea transfer policy hi enge I hmu ve dan nia enge ingai ve dan le transfer thule ngai thlak chun zom ta ila dasan in tar langin Manchester United chuan Everton atangin England defender kumsom ni pahni mi Jarrah Braithwaite laklu an tuma antlar nung thom thatna turin English defender thang duang tak hi nipui transfer kongka hon huna laklu ngei an tumani team talk in tar langin Aston Villa chuan Manchester United atangin Marcus Rashford angheta leifel an tuma pan maktare somli the chuain huamin nipui huna laklu an tum don Athletic in tar langin Liverpool chuan Egypt forward kumsom thum pahni mi Mohamed Salah chu an hnena chamzui zel thei tura contract azia an bei seya ani baka hian Virgil van Dijk po contract thar azia ngei an bei seyani German chanchin bulian build in tar langin Manchester United chuan Borussia Dortmund atangin German midfielder kumsom ni palimi Felix Mecha chu pan maktare somli in laklu anin huam code offside in tar langin Liverpool chuan RB Leipzig atangin Dutch midfielder kumsom ni pakhat mi Xavi Simons an bei sei chunjom zela amanatan pan maktare somruk pasari Borvel sen angai don thungani dasan in tar langin Newcastle chuan Bournemouth atangin Spanish defender thang duang kumsom pakomi Dean Hasen laklu an tummek Telegraph in tar langin Bournemouth chuan Spanish goalkeeper Covela goalkeeper mantam bernitura Chelsea na an lei kepa Arrizabalaga kumsom thummi hi laklu an tummeka ani baga hian kumsom ni paruk mi Liverpool goalkeeper Kohim Kelleher po an bei seyani Fabrizio Romano tarlandanin Juventus kai hruai tu Thiago Motta chu adin hmun athalawa bei se anga ti ma chet that pui lawa wangin ban mai thei din hmuna ading mek ani code offside in tar langin Arsenal Liverpool Chelsea te chuan Ajax atangin Dutch defender kumsom pakomi Real Madrid poina an bei sei mek Jorel Hato an bei sei chunjom zel Football Insider in tar langin Liverpool chuan pan maktadwe za striker lei tharna senanin huama an Uruguay forward Darwin Núñez kumsom ni pangami hi an hral ngei arin ombok ole khadichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se